قربانی کر یمس قربانی واجب گژھِ پتہٕ کرِ نہٕ یہ تھٲیزیو یاد فرموک سٲنِس عیٖدگاہس نزدیٖک یی نہٕ سُہ کینٛہہ ام کھوت تمبے کیا کرے وۄنۍ نبی فرموک میٲنِس عیٖدگاہس نزدیٖک یی نہٕ کینٛہہ یہِ تہِ ٲس وۄنۍ کتھا فرموک سُہ یہوٗدۍ مٔرتن یا نصرٲنۍ مٔرتن اللہ تعالیٰ دِیِن نجات رۄب بچے سُہ یہوٗدۍ مٔرتن یا أسۍ چھِس نہٕ ذمہٕ دار امِکۍ یعنی یہِ کۭژاہ بٔڑ بار اہمیت چھِ قربانٕچ حضورو فرمو اگر کوہِ عہدس برابر تہِ آز سۄن خرچ کٔرِو یِمن 3 دۄہن پتہٕ دٔپِو بہٕ کرٕ ہا نہٕ قربٲنی کۭتیاہ یی 10 ساس 15 ساس 30 ساسن حضورو فرمو اگر کوہِ عہدس برابر تہِ سۄن خرچ کٔرِو توتہِ میلوٕ نہٕ تیوٗت ثواب یوٗتاہ ثواب یِمن دۄہن قربان جانور سُنٛد خوٗن زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ ترٛاونس میلہِ لہذا کٲہِل مہٕ بٔنِو کینٛہہ آز چھِ وۄنۍ مدرس وٲلۍ دپان ہے 6 ساس دِیِو تہٕ أسۍ کرو ییٚتے 5 ساس دِیِو ییٚتے کرو ہُہ کرو یہِ تہِ تُل وۄنۍ لُکو سانٮ۪ن کمزوٗرٮ۪ن تہٕ کہالتس فٲیدٕ یِمن چھِ پاے یِم چھِ کہالت پرٛٮ۪تھ کُنہِ منٛز کران حالانکہِ قربٲنی اوس تیُتھ چیٖزا اکھ حضورو فرمو فاطمہس قربٲنی نزدیٖک ٲسۍ یِوان یُتھُے قربٲنی ہُنٛد گۄڈنیُک خوٗنہٕ قطرٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ پیوان سارنٕے چھُ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کران ؤنِو برونٛٹھ کوتاہ احتمام اوس قربٲنی